Turagushima Uwiteka Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, se umwami wacu Yesu Kristo. We wamyeho uriho kandi ugiruze, wakira icyubahiro n'ikuzo. Turifatanya mwami n'ibizima bine n'abakuru 24 bazengurutse intebe yawe icyubahiro. Turifatanya n'abakerubi, abaserafi, abamarayika b'imbaraga. Turifatanya n'imyuka bakiranutsi yatungaje gose mu ijuru ndetse n'abera bo mu bihe byose, kugira ngo tuvuge ko ari we Mana kandi ko hejuru yawe nta indi Mana iriho. Niwe waremye byose kubw'ijambo ryawe kandi wowe ubibeshaho. Komeze mwami kudusukaho ubuntu bwawe kugira ngo dukomeze kuba mu bushake bwawe. Buri umwe wese uramuzi, urazi ibyo kwifuzaho kugira ngo ukiranukire, kugira ngo mwami agwe icyubahiro. Ijambo riratubwira ko ubasha gukora ibirenze kure cyane ibyo dutekereza n'ibyo dusaba, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Haleluya. Ku munsi wa mbere twabonye ko ubuzima bubi bukakaye si bwo butuma umuntu ashaka Imana. Nivuga ngo ikiyo cya mbere turangije cyabitweretse ko twavuze byinshi kuri byo. Amen. None ikiyo cya kabiri niwe twinjira rero mu mutwe nyirizina. Imana irazi ibyo ukenye byose. Yanze ubyandike. Imana irazi ibyo ukenye byose. Ibyo ukeneye byose irabizi. Ibyo rero ntabwo ari hypothèse, ntabwo ari kuvuga ngo turibaza ko. Iyo ni certitude. Ibyo ni ukuri. Amen. Kuko ni Imana ubwayo ibivuga. Imana irazi ibyo ukeneye byose. Hanyuma turaza gusoza ku kibazo. Ese ko izi ibyo dukeneye byose, kuki se idusaba kubisengera? Ibyo nibyo tuzagusorezaho. Amen. Ku Imana izi ibyo nkeneye byose, ni kuki nkwiye kubisengera? Kuki nkwiye kubisaba kandi bizi deja? Kikibazo? Amen. Urazi ko umwana wawe akeneye inkweto kandi urindire ko aza kwigusaba. Ndavuga mu mitunganirize mu bantu. Urazi ko umwana wawe akeneye isakoshi y'ishuri ariko utegereje ko aza kwigusaba. Turaza kureba icyo Bibiliya ibivugaho. Imana ishimwe. Haleluya. Hari indirimbo mujya muririmba ngo hari ibyo ikora ntarinze gusenga. Ibyo rero utaje ijambo ry'Imana wategwa mu mutego. Ibyo ni ukuri ariko ntabwo ari ukuri kuzuye. Hari ibyo idashobora gukora udasenze. Hari ibyo ikora udasenze. Ibyo tubishyira muri kategori. Izuba ryayo rirasira ababi n'abeza. Imvura yayo igwira ababi n'abeza. C'est tout. Iyo ndirimbo yanyu aho hantu twashira muri iyo kategori. Izuba ryayo rirasira ababi n'abeza. Imvura yayo igwira ababi n'abeza. C'est tout. Babyita Jean Calvin yabyise gute? Murabyibuka? Amen. Yabyise gute? Providence générale. Providence ni biva ku Mana. Générale. Ariko hariho providence spéciale. Ibyo yukwiye gusenga. Murumva rero ko mukwiye kumenya ibyo bintu. Nushaka ko ari byo azajya gukorera udasenga, ibyo byo ubisangiye nabo na bose. Ntabwo ari umwihariko wawe. Ariko nushaka iby'umwihariko wawe ukwiye gusenga. Turaza kubibona.
Ok. Donc Dieu connaît nos besoins et promet d'y subvenir. Imana izi ibyo dukenye kandi idusezeranya ko izagira gute? Izaduha. Amen. Ngo nta byiza tuzayiburana. Siko twasumye kare muri ya Zaburi 3:4 turaza kuyisubira mu sibyo kwanza reka tuyisubiremo kandi none duhere ku murongo w'8 tuze ku murongo wa 10. Ibi biragufasha mu masengesho. Ejo twavuze iki? Twavuze ko gusengera ku ijambo ry'Imana bikurinda kwibaza nimba ibyo usengera Imana ibyemera. Sibyo se? Somere. Nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza. Ese warasogongwe? Dore aha rero ijambo nawe iraguhamagara ngo usogongere. None warasogongeye. Yewe. Kera hari umuntu yavuga ngo umusogongero w'imvaho. Murabyuka? Kandi twarasongweraga. Siyose? None Imana irakubwira ngo musogongere. Musogongere iki? Ineza y'Uwiteka. Imana niko ivuga. Niwumva urazi akamaro ko gusogongera. Nukugira ngo uhite ufata icyemezo nimba ukomeza kunywa nimba cyo kunywa cyangwa ureke. Ubanza voilà. Sizo umuntu yigeze asogongereza Uwiteka hanyuma ngo asubire inyuma. Ngo avuga ngo birabishye. Oya. Ahubwo uravuga ngo plus. Amen. Encore. Komeza. Ahirwa umuhungiraho. Mwubahe Uwiteka. Yewe narasogongeye gusogongera birarangira. Uyo mubindi nsanga n'umuheha ninjanye nawo n'umutwe w'urijero mu kibindi. Kuko Iteka araryoshe. Imana yabwa icyubahiro. Komeza. Mwubahe Uwiteka mwabera bemwe. Kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza bakena. Amen. Amen. Aya ni amagambo y'ukuri. Ariko mwumvise ko umubabaro mwinshi urimo ushobora kubuza kuyemera. Mwabyumvise? Umubabaro mwinshi umuntu arimo ushobora kumubuza kuyemera. Ibyo muzajye mubyibuka. Ushobora kuba uri muri situation aho n'amagambo yakazamuye kwizera n'ibyiringiro amera nk'ayagushinyagurira. Buriya bariya Abaheburayo bashobora kuba Musa ati genda uradushi ntawamenye ibyo bamubwiye. Ariko biba byose kugira ngo aya magambo ntinjire muri bo. Murumva yuko ntago Mose yagiye anezerewe, yagiye ababaye uko yakundaga ubwoko bwe. Amen. C'était un vrai leader. Il aimait son peuple. Yakundaga ubwoko bwe. Ushobora kuba uri muri situation n'aya magambo turasoma ukumva ntacyo akubwiye kandi ari amagambo y'Imana. Ebisi kuko umutima uhita urwara ukaba ukagira icyo bita un cœur réfractaire. Urabona dore kera batarazana kera muri forge gucura ibyuma kera ibyo rero bivuyeho habaye forge industrielle cyangwa forge moderne. Barubaka rero. Amen. Hanyuma noneho ku mpande bubakishaga amatafari ahiye aho amakara azaba. Wanyibise? Ibyo kuzana umuyaga ngo ugire byo bakoraga akantu hano ukagira gutya hanyuma rero aho amakara azajya bubaka amatafari ahiye. Kubera iki amatafari ahiye? Kuko tubakiza amabuye. Mumvise ibyo mvuga? Aho umuriro uzajya bazengushaga amatafari ahiye.
iyo forge bayubatse mu byuma sibyo hanyuma bayita forge nyine none bubakaga amatafari kubera iki kuko bavuga ngo les briques cuites sont réfractaires à la chaleur nuvuga ngo ari amatafari ntareka umuriro ugende asa nayo uzibiro kagaruka umutima rero iyo ubabaye umera nk'ayo matafari ineza y'Imana iraza ijambo gisa kugira neza umuntu akarisu uwo mutima ukarisubizayo c'est ça le problème niko byabaye mu Baheburayo amen nta amen iyo jambo ry'Imana ntago risanga amen tellement umuntu ari mu gahinda il ne croit plus à rien na kimwe cyizera ntazi ko nejo hazaba ibyiza bizaza donc il voit la vie en noir blanc voilà uyu munsi abantu bakifotoza noir blanc black and white barahari none itandukanye riri noir blanc na couleur amafoto black and white and the colored photos pictures itandukanye kuki ujya gushaka izi en couleur ushaka iki en fait ushaka iki bisanzwe ushaka bisa neza kurushaho iyo rero umufaransa avuze ngo je vois la vie en noir blanc abakubwira ko birashaririye wabizi iyo yavuze ngo je vois la vie en couleur ari mu bisubizo ari so abijyamamo akabivugutamo akabibyukamo akabigenderamo akagaruka ari muri la vie en couleur ariko muri iki gihe isi irimo abantu benshi n'abari bafite la vie en couleur ubu rero baraba muri bari baragrisa muri black and white atari uko bakunda black and white niko ubuzima bumeze ubu ariko twebwe ntabwo turi mu bundi butumwa turi mu butumwa ngo imigunzu ishobora gute gusonza ariko abayo amen nta cyiza bazakena aho niho turi rero Imana ishimwe amen rero twabonye kuwa mbere yuko umubabaro mwinshi n'agahinda bishobora kubuza umuntu kwakira ubutumwa bw'Imana bwagahinduye situation arimo umunsi wa kabiri twabonye iki amasengesho yo kumaramaza nimba dushaka ko Imana Yesu Imana iboneka Imana iseruka mu bibazo byacu tukwiye kugira amasengesho yo kumaramaza umunsi wa gatatu ariwo ejo amen twabonye iki twabonye kuboko bw'Imana y'ubusenze souveraineté y'Imana ubutware bw'Imana burigaragaza none uyu munsi turavuga duti rero nta mpamvu yatuma tudasenga kubera ko Uwiteka aratubwira ngo ntacyo muzamburana nuvuga ngo rero tugeze ku ntambwe yo kuvuga ngo nta kongera gusenga na gushidikanya Imana ishimwe nta kongera gusengana gushidikanya Imana ishimwe Zaburi 139 umurongo wa 4 Zaburi hano rero tugeze rero amen kuri cya kibazo ngo pourquoi prier alors que Dieu connaît déjà mes besoins ese nasengera iki kandi Imana ivuga ko ntaranasenga ibizi kuko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye ubu maze kurimenya rwose Uwiteka amen subiramo kuko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye ubu maze kurimenya rwose Uwiteka amen amen murabyumva ibi ngo n'ijambo ritaraba ku rurimi rwanjye Imana ibimaze kumenya ibyo nshaka kuvuga ibimaze kubimenya okay ibimaze kubimenya none kubimaze kubimenya ubu ni Dawidi ariwe aravuga icyo bita omniscience y'Imana
Izaburi 139 Dawidi ariho aravuga omniscience y'Imana, cyangwa ko Imana izi byose. Imana izi iherezo ry'ikintu kitaratangira. Wayizi? Izi iherezo ry'ikintu kitaratangira. Dieu connaît la fin de toute chose avant son commencement. Ah? Hari ikintu bita prospection. Nukuvuga iki? Turavuga ko Izaburi 139 iravuga omniscience y'Imana. Ko Imana izi byose bitaranata, ikamenya iherezo ryabyo bitaranaatangira. Amen. Haleluya. Akanavuga omnipresence y'Imana. Ko Imana iriho hose icyarimwe. Rero abana b'abantu iyo bashaka kwibaza ibi bintu twamenya ejo icyerekezo cyabyo bizaba bimeze gute, yaba uruganda, yaba kampani runaka ntazi, yaba umushinga runaka watangiye, ikintu bita prospection. Uba usa naho wishyira mu gihe cy'ejo kizaza, ugatekereza ukuntu icyo kintu kizaba kimeze. Mwabise? Imana rero ntikora prospection, ni abantu babikora, kubera ko ejo harahishwe kuri bo. Imana ntikeneye prospection. Amen. Haleluya. Imana ntikeneye pronostic. Imana izi iherezo rya buri kintu cyose kitaratangira. Ibyo rero ni iby'ingenzi kubimenya. Amen. Iyo amakipe ajya mu itama equipe, amakipe simbizi, n'amakipe, sibyo? Donc les équipes de football etc. Iyo amakipe azakina akaba atarakina, abantu babafana n'ibiki byose babakoresha icyo bita pronostic, kandi bagahiga ati Rayon izatsinda iki? Mukura. Abamukura nabo ngo izatsinda. Hari igihe bahigira n'ibintu n'amafaranga, baro barakora pronostic. Pronostic ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ni ukugerageza kumenya. Amen. Biraza kumera guti? Ese iki kintu kiraza kumera kiriya? Ibintu nk'ibyo. Ibyo rero nibyo abantu babasha gukora, ko ntibazi future, ntibazi biri imbere. Ariko Imana ntikeneye pronostic, ntikeneye prospection. Imana izi iherezo rya buri kintu cyose kitaratangira. Jewe mama atarasama inda yanjye Imana yarinzi. Yewe si ibyo gusa, n'uwambyaye atarabaho yari imuzi. Amen. Ni ukuvuga ngo rero icyo kintu umaze kugishyira mu bwongo no mu mutima wawe, ni urufatiro rukomeye mu kwizera kwawe. Imana yabwe icyubahiro. Dawidi rero muri Zaburi 139 nicyo avuga ngo n'ijambo ritaraza ku rurimi rwanjye uburi isi. Amen. Iyo ni omniscience y'Imana. Ari omnipresence nayo ku murongo wa karindwi kugeza ku murongo wa cumi. Hano aratubwira omnipresence ko Imana iri hose. Ndahungira umwuka wawe he, ndahungira mu maso hawe he, nazamuka nkajya mu ijuru uriyo, nasasa uburiri bwanjye ikuzimu uriyo, nakwenda amababa y'umuseke ngatura ku mpera y'inyanja, aho naho ukuboko kwawe kwahanshorerera, ukuboko kwawe kw'iburyo kwahamfatira. Amen. Wisi bivuga ngo ntawe wayihungira. Iyi ni omnipresence, iriho hose. None ko Imana iri omniscient, Imana izi byose,
ni kuki tukwiye gusengera ibyo izi? Sawa turi se? Amen. Kuko iratubwira hariya mu Filipi ibice 4, ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Amen. Ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo mugire gute? Icyo mukenye mukinisha Imana muhe buryo. Siko gusenga se? Mugisabiye mukingingiye. Ni gute iby'Imana izi turinda kubisengera tukabyingingira kugira ngo tubone no tunashime kandi bizi? Sibyo se? Nuko Imana uko yateganije ibintu, la prière est un moyen de communication avec ses enfants. Amasengesho ni inzira yo kuganira n'abana bayo. Wayibise? Vuga ngo iyo Imana ivuze ngo nimuze mumbwire ibyo mukenye, si uko Imana itabizi, ariko ibishaka yuko muganira. Amen. Ibishaka yuko muganira. Nibibe ibintu gusa iyi bukore. Amen. Kandi igikuru si ibyo bintu, ibyikuri gushaka wowe presence yawe imbere yayo. Mwabibise? Ntago mupfana ibyiguha, mupfana ko ari Imana yawe. Imana ishimwe. Atamanya amasengesho Imana ikaza igiduha tutarenze no gusenga, bizaba ari ibintu bivuga ko nibyo nicyo dufana nayo. Ni nk'imashini iyo bita une machine de bénédiction, ugenda ugakanda ugashaka agaceri ugakanda kucyo ushaka, nimba ari icyayi nimba ari iki. Iriya mashini se hari cyo mufana? Oya, barayiteguye mu buryo bavuga ngo hano hari ikawa, hano hari icyayi, sibyo? Cya mukaru cy'amata, wowe ushiramo igiceri ugakandaho igahita iguha. Ujye wishimira? Oya, kago ntabwo mu dialogue nta relation ihari, c'est mécanique. Imana rero ntishaka ko biba gutyo. Imana ishaka yuko tuzi imbere yayo, iradushaka tuvugane nayo. Amen. Nubwo binyura mu nzira yuko iza kuguha ibyo ukenye, ariko kuri yo ikingenzi ntabwo ari ibyo, kuko irabizi ibyo iri bukore. Ishaka wowe. Imana yabwa icyubahiro. Haleluya. Na niyo mpamvu Bibiliya tubwira ngo cyagihe imbaga y'abantu yari maze iminsi kurikira Yesu Kristo, hanyuma bakamara iminsi 3 bamukurikira, none barasonza, none umwami abwira abigishwa ngo mubahe ibyo kurya, barabyuka. Hanyuma mu bigishwa baravuga bati dufite imigati 5 n'amafi 2, nago byahaza aba bantu bose, ngo abagabo bari 5,000 udashizemo abagore n'abana. Impuguke za theology rivuga ko umubare wose wari 20,000, kuko abagore n'abana bari benshi. Amen. Bibiliya iravuga ngo yababajije ibyo, arababwira ngo bagaburire mwebwe. Ngo biravuga ngo nubwo yarazi icyo ari bukore. Bivuga ngo ibizi icyo uri bukorere izo bezwe zawe. Ibizi icyo uri bukorere ibyo ukeneye. Ariko irashaka yuko uza wowe. Tu es plus important que ces choses. Ufite agaciro kurusha ibyo usaba. Imana yabwa icyubahiro. Amen. Twebwe dufokasinga ku byo dukeneye, akari byo tubona mu mutima bidufashe. Ariko Imana yo ntabwo ireba ibyo ukeneye, ireba wowe. Kuko ibyo ukeneye kuri ibyo ni ngombwa irabiguha, kuko ni data. Amen. Ahubwo icyo ishaka ibishaka wowe ubwawe uze muri presence yayo. Imana ishimwe. Haleluya. Wabibise? Rero mu ruhande rumwe twabonye ko Imana izi ibyo byose, nuvuga ngo irabizi ibyo dukeneye, na Yesu yarabivuze ngo nimukiganyire. Amen. Muzarya iki, muzanywa iki, muzambara iki, ngo so mu ijuru arazi ko mubikeneye.
tujye muri Matayo 6. Murabizi aya masengesho ni amasengesho mu ijuru bazi, ni amasengesho Imana izi. Nimba uri mu itorero Beteli, Imana irazi kuri mu itorero Beteli, sibyo? Amadayimoni agiye akora, noneho iyo someni igeze, noneho abantu ahubwo ngo bafokasinge ku cy'Imana izi, ugasanga bari bariruka mu bindi. Simvuga ko abantu badakwiye kuba ku kazi, wayibize waba ku kazi waba hehe, nimba uri mu itorero Beteli ukwiye kuba uri muri gahunda Imana izi. Amen. Ukwiye kuba Imana ikakubona ko utaruregerera mu bindi, ukwiye kuba focused hamwe n'abandi. Niyo mpamvu yitwa corporate prayer mu Cyongereza. Donc c'est la prière ko niya yindi ngo babiri cyangwa batatu iyo bahuje umutima ni nawe bagasaba data wo mu ijuru cyose azagikora. Donc bavuga c'est une prière d'accord. Hein? Vous vous accordez. Wayumvise? Rero Imana ikuzi mu itorero, hanyuma wowe iyo someni ikaba ukabibere mu bindi. Wayumvise? Mu bwonko bwawe mu zindi gahunda, Imana irakugaya kuko ubusuzuguye umurimo wayo. Amen. Icyabaye cyiza nuko iyo someni iba prepare, ukitegura. Nimba ushobora kwipredisponibiliza ukaboneka physiquement, nimba bidashobotse aho uri ukaba uri kumwe nitore, kuko Imana mumvise ko iri hose. Ariko mu gihe itoro ryawe riri mu masengesho nkaya, hanyuma wowe wenda uri urakina biyari Nyamirambo cyangwa sinzi ibyo ari byo, mwabyumvise, ibindi bintu bitari by'ingenzi udashobora kwigoma, Imana irakugaya. Mwabyumvise? Donc c'est très important, kuko Imana irabizi ko yitwa corporate prayer. Mwabyumvise? Tuvuga ngo ni amasengesho yo gushyira hamwe itorero. Kandi Satani ni expert mu kudispersa imitima y'abantu n'ibitekerezo. Imana ikiye kubona ko twese nubwo tutaba mu nzu imwe, ariko aho turi hose ibone ko turi kumwe, ko duhuje umutima n'inama. Kandi Imana ikabona ko ubiha agaciro. Imana ishimwe. Kuko la question est la suivante, kibazo ni iki? Ese amasengesho Imana irayazi cyangwa ntawe yazi? Irazi abo yagenewe? None se irazi abo kwikuyasenga? None se posez-vous la question. Kubera igihe dushobora kwikurura ibibazo kubera ko turi mu bintu gusa biraho gusa. Amen. Haleluya. Waba ku kazi, waba uri hehe, waba ufite uburyo kuza hano, nimba Imana ikuzi mu itorero, ukwiye kumenya ko gahunda yayo yageze. Nimba ushaka ko Imana igumugisha. Amen. Ariko nibaza ngo ni ibintu facultative byari cyo, ni ibintu ushobora gukora cyangwa ntukore, uzabibeshya. Wibeshya. Imana ishimwe. Nuvuga ngo tukwiye ku respect. Twavuze hano ngo Imana ikunda abantu batari serieux. Imana itreta n'abantu bari serieux, bazi icyo bashaka. Ibyo bindi amasengesho yo kumaramaza. Amen. Ushobora kuba udafite uburyo kuza hano nta kibazo, ariko nimba uri mu itorero mu mwuka ubane n'abandi, Imana ibone ko muri kumwe, kuko mu mwuka nta distance ihari. Ushobora kuba uri muri Amerika natwe turi hano, Imana ikabona ko turi kumwe. Niyo mpamvu yitwa corporate prayer. Okay? Imana ishimwe. Kuko abadayimoni bararwanya amasengesho nk'ayo. Iyo abantu bashize hamwe, dore umubare uko mungana, imisozi ishobora guterurwa. Imana ishobora gukora ibintu bikomeye. Satani rero arabizi, rero akadispersa ibitekerezo n'imitima, ugasanga uriya afite programme ye, uriya afite ibye, afite ibiki. Wabibise? Kwa gusa nigire caractère ya prière d'accord. Cyo nicyo barwanya. Mwese isengero ukwe. Wabibise? Amen. Kwiye kugwana ishyaka kugira ngo bishobotse uboneke physiquement, bidashobotse ariko mu mwuka we kumwe n'abandi. Imana ishimwe. Ari amasengesho y'umuntu ku giti cye, hari n'amasengesho yo gushyira hamwe nk'ubwoko bw'Imana.
kuko Imana iratuzi en tant qu'église, tuzi ko turi itorero ryayo. Amen. Rero uzajya umenya ko Imana ikuzi kuri mu itorero. Itorero rirakureba, gahunda zayo zirakureba. Imana ishimwe. Ntabwo Imana izabaza izi nkingi mubona hano, no, izakubaza wowe nagushize mu itorero kubera ko utubahiriza gahunda y'itorero. Kubera iki? Uzasubiza gute? Ibi ntabwo ari amategeko y'idini, ni ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Kubera ko nubikora gutyo, nanjye nkabikora gutyo, nubikora gutyo biratumuka. Wabizi? Ntabwo bizongera kubaho. Comprene? Wowe iki cyumweru ntacyacyubaha, nanjye sincyubahe, nuriya ntacyubahe. Alors, ninde amanika idarapo? Satani, badayimoni, imbaraga z'umwijima. Amen. Nimba udashobora kuboneka fizikama, Imana ibizi impamvu, kuko nabyo birashoboka. Ariko n'ibi bintu gusa wumva ngo ni option yawe. No. Ega twebwe ntabwo twebwe turashimisha umuntu, turashimisha rurema. Imana yagucyubahira. Amen. Yo jambo je le souligne, ce n'est pas une semaine de prière facultative. Ntabwo ari facultatif ibi bintu. Ntabwo ari kuvuga ngo ntabijyamo simbijyemo. Hano amasengesho Imana izi mu ijuru. Haleluya. Amen. Je rero mbibonamo des attaques z'abadayimoni. Nibo bataka abantu babe disperse, nibo babe concentre, nibo babe kumwe. Wayumvise? N'amadayimoni. Mubaza ko nitwe tumenya gusa ko cy'umuntu ngaruka kwezi cyagarutse. Abadayimoni barabizi. Baba bipangiye nabo. Uriya tuzamugira gutya, uriya tuzamushushubikanya gihari, uriya tuzamubuza guri, uriya bizagenda gutya. Wayumvise? Barapanga nabo. Wayumvise? Amen. Paulo avuze iki? Ngo ntituyobewe imigambi ye. Nous n'ignorons pas ses desseins. Ntituyobewe imigambi ye. Reka tukompare ibi rero. Mu ruhande rumwe mwumvise ko Imana izi byose. Amen. Mu rundi ruhande twumvise ko ibyo dukennye tubimenyeshe Imana mu gusenga, kwinginga no gushima. None turabihuza gute? Tujye muri Matayo niho navuze 6. Haleluya. 6 mwageze? Dore ku murongo wa 25 tuze kuri 34. Ayo magambo ni meza, muzajye muyasubiramo. Iyo ucitse intege mu byo urimo uzajya usubiramo usoma amagambo. Nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi so wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda. Kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera gukemwe. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. So mu ijuru azi ya prescience. Wese tutaranazana besoin zacu imbere yayo irazizi. Komeza.
ahubwo mubanze mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko ab'ejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Amen. 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 None ku ruhande rumwe Imana izi byose tutaranasenga ngo tuyimenyeshe ibyo dukeneye. Ku rundi ruhande Dieu nous invite, Imana duhamagara gusenga tuyibwira ibyo dukeneye. Urabibuza gute? Nibyo twamaze kuvuga. Ku Mana igikuru si ibyo uza kuyibwira, ni wowe ibishaka. Wayibise? Irashaka umutima wawe wegera uwayo, habe dialogue, muganire. Kabone nubwo izi ibyo ukenye utaranabisengera, ariko ibishaka ko uzi imbere yayo uexprime, ubivuge, nubwo izi ibyo iri bukore. Ni kangahe umwami Yesu yabazaga umuntu icyo ashaka ko amukorera kandi azi ibyo ari gukora? Ibishaka ku créer dialogue, uexprime iri mu mutima wawe. Nibyo. Bartimayo ngukorera iki? Shaka guhumuka. Ntiyarabizi. Wayibise? Donc Imana igikuru ntabwo ari byo tuza kwibwira ngo dukorere. Ibi bizi ko tubikeneye kandi ndabikora. Igikuru ni presence yawe imbere yayo. Ni wowe. Tikarame data ndaje. Ndi hano data. Nibyo. Tu es plus important que tous tes besoins. Ufite agaciro kurusha ibyo ukeneye. Amen. Ahubwo imbere y'Imana biratangaje ngo n'isi yose n'ibirimo ntago byahwana n'agaciro Imana yaguhaye. Nkanswe rero ibintu waba ukeneye. Amen. Rero gusenga ni ngombwa. Imana ariyo iduhamagara kugira ngo tuyibwire, tuganire nayo, tuyibwire ibyo dukeneye nubwo bibizi. Ibyo rero byatuma tuyegera. Amen. Tudatinya. Nk'umwana akundwa yegera umubyeyi adatinya, aramwisanzuraho. Niyo tubona mu Baheburayo 4:16. Twegera intebe y'Imana tudatinya, intebe y'ubuntu. Nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Amen. Amen. Karasubiremo. Nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Amen. Amen. Twegere intebe y'Imana y'ubuntu tudatinya. Ikidutinyisha muri cyari cyo ni icyaha. Kandi icyaha rero nacyo kibabarirwa imbere y'iyo ntebe nyine. Wayibise? Twegere intebe y'Imana tudatinye. Tugire gute? Ngo tubabarirwe. Ko ibyagutinyisha ni ibyaha. Ni kuri iyo ntebe nyine uvana imbabazi. Nawe ukwiye gutinya rero. Amen. Mbere yuko uyibwira ibindi, nimba hari ibintu mu mutima wawe uzi ko Imana idakunda, naho kuri iyo ntebe nyine uvana imbabazi. Nta handi wagenda kubitunganya none ngo ugaruke kuri ya ntebe. Hari ibintu bitatu bivugwa hariya mukwiye kumenya by'ingenzi. Haleluya. Dore icyambere. Umviriza? Turajyana na cyubahiro. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya. Icyambere. Iyo ntebe si y'urubanza. Uko Yesu ntabwo arajya ku ntebe y'urubanza. Yitwa intebe y'ubuntu. None se iyo ntebe ko ari y'ubuntu, ni ibiki biva kuri iyo ntebe? Ni imanza, ni ibihano, no gutumurwa, ni imbabazi. Kugeza iyo ntebe yitwa y'ubuntu. Amen. Nimba hari ibintu bitameze neza ubuzima bwawe byagushikiye Imana idakunda, ni kuri iyo ntebe.
genda kuri iyo ntebe ubisuka imbere y'iyo ntebe, kuko yitwa intebe y'ubuntu. Kuko Satani ikintu akora muri strategie ye, ashaka yuko umuntu ahunga Imana, ngo kuko hari ibintu bidatunganye. Iyo ni strategie ya Satani. Arashaka ko umuntu ategera Imana, ko muri conscience ye amureka ko adakwiriye, none akamwibasira akamurangiza. Akuza ajya uzirikana ko iyo ntebe yitwa iy'ubuntu, n'uno munsi iracyitwa iy'ubuntu. Yesu ntabwo arajya ku ntebe y'urubanza cyangwa y'umucamanza. Jésus n'est pas encore juge, ntabwo araba umucamanza, ari ku ntebe y'ubuntu. Rero ku ntebe y'ubuntu se bakura iki? Ntabwo bakura umuvumo, ntibakura ibihano, bakura imbabazi. Imana yahabwa icyubahiro. Icya kabiri, afin, none intego rero umaze kwegera intebe y'ubuntu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu. Kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu. Iriya ntebe bayivanamo imbabazi, bayivanamo ubuntu, nta bindi. Amen. Nimba rero ikibazo cyari ibyaha cyangwa ibituma tutegera Imana, kuko urabona baratubwira hariya igituma Imana dushobora gusenga ntisubize. Amen. Hariya Yesaya 59 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa kabiri. Dore ukuboko k'Uwiteka ntikwayeze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Amen. Amen. Nuvuga ngo ibyaha ari byo kugomera Imana, ari byo kutagendera mu bushake bw'Imana, ari byo gusuzugura ijambo ry'Imana nimba wararyumvise cyangwa niba wararyumvise cyangwa utararyo, ibyaha bihinduka igisika hagati yawe n'Imana. Ibyaha bihinduka igisika, babyita le mur d'inimitié entre l'homme et Dieu, l'homme pécheur. Ibyaha bihinduka igikuta, igisika kigutandukanya n'Imana, bigatuma ugutwi kwayo kutumva gusenga kwawe, bigatuma rero n'ukuboko kwayo kudakora en ta faveur, kudakora kugira ngo kukugirire neza. Amen. Ugutwi kwayo ntabwo kwapfuye ngo nikumve, n'ukuboko kwayo ntabwo kwaheze nigukize, nigutabare, ngo ibyaha byanyu nibyo bituma ibahisha mu maso hayo. Amen. Haleluya. Niyo bibahisha mu maso hayo, bigatuma itabumva. Mwabyumvise? Nuvuga ngo Imana iri prédisposé kutwumva. Imana iba yiteguye kutwumva kandi iba yiteguye gukora. Ahubwo rero twumvise ngo ikizana separation, ikizana igisika hagati yacu n'Imana, ntitwumve. Amen. Ukuboko kwayo ntitukubone, ngo ibyaha byanyu, icumuro byanyu. Ibyo nibyo byatumye ugutwi kwayo kutumva amasengesho yanyu, kutakamba kwanyu, kandi bigatuma ukuboko kwayo kudakora. Ntuzashakishe mu bindi. Ariko rero hari igisubizo rero twabonye mu Baheburayo ibice 4 umurongo wa 16, ngo nimba bihari ibyo byaha bihinduka igisika, icyo gisika gikurwa imbere ya ntebe y'ubuntu, niho gitembagarira. Imana ishimwe. Cya gisika gikurwaho imbere y'intebe y'ubuntu. Mukomeze muyite intebe y'ubuntu. Imbere y'iyo ntebe y'ubuntu niho icyo gisika gikurwaho. Imana ishimwe. Mu Gifaransa bakita le mur d'inimitié. Inimitié n'urwanko, n'urukuta rutuma
haba urwango hagati yacu n'Imana. None ko intebe y'ubuntu igihari, kandi nimba hari n'ibyaha ko Imana yita iyo ntebe intebe y'ubuntu, kubera iki tutayegera kugira ngo tubwire Imana tuyaturire ibyaha byacu, kugira ngo itubabarire, itugire ubuntu, cyagisika kiveho, hanyuma twinjire mu bikurikira. Rero iyi verse ntabwo irimo ibintu byinshi. Iyi Abaheburayo 4:16 irimo ibintu byinshi, murumvise? Amen. Harimo message dushobora kubwiriza umwaka wose. Twibanda kuri verse imwe gusa tukabwiriza umwaka wose. Ngo umviriza, mwegera Imana mudati, mwegera intebe y'Imana y'ubuntu mudatinya. Cyo ni cyambere, kugira ngo mugirirwe imbabazi, mubabarirwe, mugirirwe ubuntu. Ibyo rero bimaze gukorwa, cyagisika kitagihari, hanyuma ngo pour être secouru dans nos besoins. Mu Kinyarwanda se bavuze iki? kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Hano baravuga besoin, ngo pour être secouru dans nos besoins, kugira ngo dutabarwe mu byo dukennye. Mumvise process yo gutabarwa nibyo, nukwegera intebe y'ubuntu udatinya, intebe y'ubuntu ya Kristo. Kabone nubwo ufite ibyaha, ni kuri ya ntebe ubona imbabazi n'ubuntu. Wamara kubona imbabazi n'ubuntu, amen, uhitaro utabarwa mu byukennye. Biragoye ibyo se? No. Imana nitubwira ngo ntabwo iri kuri yo ntebe ivuga ngo abameze batya ntimunapime kwegera iyi ntebe, muheriyo. Ntabwo Imana ivuga. Iravuga ngo nimwegere intebe yanjye y'ubuntu. Nigeze avuga ngo nibakanaka, kugira ngo mubabarirwe. Ibizi ko dufite dukwiye kubarirwamo, kuko umwana w'umuntu acumura uburyo bwinshi, acumura mu bitekerezo, acumura mu kuvuga, sibyo? Kugira ngo mugirirwe imbabazi. Cya kabiri, kugira ngo mubabarirwe. Cya kabiri, mugirirwe ubuntu. Hanyuma Imana igerere kuri cya kintu twifuza, ngo hanyuma mbatabare mu byo mukennye. Mbatabare mu byo mukennye, nta bindi. Idutabare mu byo dukennye. Amen. Reka dufate iminota 5, hanyuma umuntu wese rwose yegera iyo ntebe y'ubuntu adatinya mu kwizera. Hanyuma narangiza, nimba akeneye imbabazi azakire, azisabe, ubuntu abwakire. Noneho ibyo byose bikuvuna ubizana imbere y'iyo ntebe, kandi wizere ko wabihasize. Hanyuma kwa gutwi kwayo kurako kumva, na kwa kwayo gukore kugutabara mu byo ukennye. Amen. Bati muri 5. Hallelujah.